Uteti wa no gatagati ga Kenya Kwanza na Azimio la Umoja gukorwo na uge thiini wa mbunge ya bururi na Senate niguo rathie na mbere thiku imwe tu mbere ya gikaro kia mbere kia mbunge ici ciere kiria gibangirwo muthi wa kana kiumia giki. Giturwa gia spika nikio kironekana kunyoterwo na njira nene na gukinyiria riu kuri na andu matanyihiire 20 aria marenda gutuika spika a mbunge ya bururi na hamwe na wale ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka wa Azimio la Umoja na seneta muthure wa Bungoma Moses Wetangula wa Kenya Kwanza na ithabu ria ambunge aria marathurirwo rungu rwa miahu ino yeri ambunge aria marathurirwo mari andu kiumbe hamwe na aguthukio nicio namba iria cikuhuthika kumenya no speaker bunge-ini. We want to have a speaker of the National Assembly who understands both our legislative and economic agenda of the Kenya government. And because Wetangula was at the center of drafting the economic agenda of this country when we were moving around this country, we believe that he is the best person. We get very competitive na marathi na coalitions. Ne tondu na kuona signatures iria maratwira twendi tari no mwecimu mo osaineire na ndakihoya ona wecimu aria mekuigwa mugambo uyu na manyone acio angi 19 moke manja-ini nigetha ngicokie kuria aria marenda gutuika nini ya spika bunge-ini ya bururi ni mubunge wa Rarienda Otinde Amolo uria wari munini wa spika hau gabere Farah Maalim area ya mali amwena wa Azimio nake Gladys Boss Sholei no aranyotera giturwa giki ari mwena wa Kenya Kwanza. Apart from engaging in extensive lobbying across the political divide, you know, we are also a team that believes in prayers. Bunge-ini ya seneta ya meyumiritei ni hamwe na uria wari spika wa bunge gatagati ka mwaka wa 2007 na 2013 Kenneth Marende akirugamirira Azimio na hau gabere ni arerikanaga ati niwe ungirang'ethanire na Wetangula bunge-ini ya bururi na Marende agukorwo aking'ethanira na gatagati ka andu angi uria urari governor wa Kilifi Amason Kingi akirugamirira Kenya Kwanza na ona guko senate ithabu aria marathurirwo miahu-ini eri nimo magukorwo magithukania. Azimio wako na senators 23 tayari. Sasa naona kama tuko mbele tu kwa sababu tuko na wengine ambao walikuwa independent, na kulingana na historia yangu ya kazi naona kama watanipatia kura kwa sababu wanajua mimi ni mzelendo. Mimi napenda Kenya. Aria monanitie nyota ya gutuika nini ya spika thiini wa Senate ni seneta wa Kiambu Karogo wa Thang'oa na mubunge wa Gicogo Gicimo Githinji gatagati-ini kage. Kwa hivyo ukiangalia historia iko na mimi kuwa kwamba mimi ni mtu ambaye amejaribiwa, amefanya kazi na kazi yake imeonekana. Haijalishi mahali ambapo umetoka, ni nani unayemjua. Hivyo nina ile imani kwamba nitachaguliwa. Na meharĩrĩria-inĩ magwetha ũhotani wa iturwa ici kĩama kĩa ODM na Jubilee nĩ citabanĩrie mĩcemanio mwanya ũmũthĩ kũgeria gũcokanĩrĩria ambunge arĩa marathurirwo na tigiti wa ciama ici mbere ya gĩikaro kĩa muthi wa kana nakĩo kĩama kĩa UDA kĩrĩ na mũcemanio wa ambunge akĩo mũthenya wa rũciũ. Mũthukanio wa kĩũteti gatagati ka ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja rĩu nĩ ũreherire mũingĩ-inĩ na gũcoka gũkũ thĩinĩ wa cikaro cia mbunge na rĩu nditimũrano ĩgũkorwo thiini wa mathabu ma ambunge aria maregwateirwo ni miahu ino yeri handu-ini ha Kameme TV kuma cikaro-ini cia mbunge ritwa riakwa ni Kimani wa Ngojiri.